Ini ada pecak bandeng. Ini bandengnya seberat 1 kilo, gede banget ya. Gede banget ini bandengnya guys. Gede tuh gede. Aduh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Wow. Edel. Mantap. Banyak durinya. Bumbunya meresap. Ada nasi, ada tempe, ada pete, ada pare. Pasti ya, mentah. Enak. Tempe goreng. Yeah. Putih. Gue ini pakai nasi 6 centong ya, tangsel bah dihabek jeung peuteui menghiji. Bismillah. Edel. Aduh, wah. Bismillah. Peuteui pecak bandeng menghiji. Gracias.